flee from ntabwo darkness. ajya wunga y'ibyaha biri, He doesn't run away ntabwo ajya wunga from agahinda sin. kari, He doesn't run away from ntabwo sorrow. wunga y'ikimwaro kiri, He doesn't run away from ntabwo shame. wunga w'atawaba. He doesn't run away from Icyo those who nicyo hurt him. cyamuzanye. That's why he came. Yayimutse i Nazareti He left Nazareth ajya guturaho agahinda kaba, and he went in the deepest ajya darkness guturaho urupfu ruri, where there was death, ajya guturaho abatawe bari, where those who are displaced lived, abatakigira ibyiringiro those by'ahazaza. who had no hope. Aho Yesu niho yagiye That's gutura. where Jesus went to Narinje live. kukubwira And you share agahinda with kawe me umaze iminsi ugundiriye, that sorrow that ndajya you've been mubwire ngo keeping. Yesu arimo arakomanga, Jesus is mukingurire knocking. kuko we Open. aza guturaho agahinda He kawe, comes to stay in the deepest aza guturaho darkness. isoni ziri, He comes to live in the deepest aza shame. guturaho abandi badatinyuka. He comes to those who have of the Murajya shadow ba of mu death. gikombe cy'urukundo, urukundo Sometimes you're in the valley of love urukundo rukanga, Get mwabona to mugatangira civilized. harya ma uzashaka ryari, and you see them and ask, when are you getting married? toka kure. Get away. Arashaka se ko ashaka ahubwo yabuze umushaka. Leave them alone. Niko da nta muntu se kandi bamuryaniriza nta muntu, abantu wese n'uri umuntu toka agatangira ati ibihungu abantu b'abasore b'iki gihe ngiye nabivuyemo You say, I no longer care about that. iyo ni mechanisme de défense agira tese. You start wondering, what did I do? Hari n'abajya basubira inyuma mu myaka, Some even cut years. agatangira kwambara utuntu duto, They start behaving like agashaka kwitwara teenagers. nk'umwana muto. They behave like kids. Ntabwo ndi kukujajinga, I'm not judging ntabwo you. narinje kukubwira ko ibyo ukora ari I amakosa, didn't come to say that you're making ahubwo a icyo ni mistake. igikombe kiba mu I'm just buzima. Jesus. Ajya ahindura igikombe He cy'igicucu cy'Uruphu, changes the valley of the shadow akakigira of death igitondo. and makes it Yesu Jesus. ajya akorera ubukwe abatarantuye, He makes a wedding for those who are still akorera holy. ubukwe abakarantuye. He makes a wedding for those who are too old. Icyo kintu nari mu cyumba se gukarantura. Yesu akorera ubukwe abakarantuye God can make a wedding for you even in your 40s. kandi agabamara ipfunwe rwose, And He removes all shame from kandi you. utagiye kure wabirebera naha, And then you can take an example from here. nubwo tutababa And you can't measure ni it with your umubabaro eyes. wagendana, He's walking without ntabwo pain. yabyikoreye, It's not their choice. arababaye agendana ikimwaro. They are walking Hari ashamed. ibyo n'abadategereje yari abikwiriye, They are also waiting to ariko deserve nari some mfite inkuru blessings. nziza kuri uyu mugoroba. That guy is anointed. Vana amaso kuri Senga, Remove your eyes Turi off Pastor kuvuga Senga. Yesu We're talking muzima. about Jesus who is turavuga alive. Yesu muzima, Jesus who is alive. Yesu ni muzima, Jesus who is nta alive. yindi nkuru nziza ihari. There's no other good Uko news. yakizaga abantu n'ubu How He aracyabakiza, healed people is how He heals uko people yazuraga now. abantu He's aracyabazura, still resurrecting the uko dead. yatabaraga aracyatabara. He's still saving the lost. Ibyo tuvuga si igipindi, Yesu ni muzima. We are- Ibintu byose twabihinduye psychology. We have changed everything to psychology. Umugabo yarakunaniye, The husband, you can't manage your nta husband. muntu ukizera ibyo. Icyo No one mvuge, trusts. nta muntu ukizera ko Yesu yahindura abantu, No one trusts that God can change ahubwo iyo baje people. no kutureba Even when they come ni to see us, ukudushakaho inama, they're just asking for counsel, Twabigenza advice. gute? What can I duhereza do? udutekinike. Give us some strategies. That is a philosophy and psychology. That's Ibyo ni philosophy, ni imitekerereze, ni za tekinike, kandi abantu bose ntibameze kimwe. That's the way of thinking, and not everyone is the same. Turakizera ko Yesu ahindura abagabo, Do we believe that God changes ko Yesu husbands atuvanira abagabo mu kabari, and God changes people from the ko Yesu past atuvanira abagabo aho bagenda bararaguza where they bakagaruka mu go rugo, wandering in different ko homes? Yesu yaguhindurira ubuzima. Yesu Do you aracyabikora, believe that Jesus can Yes, change your aracyabikora. life? He's still at work. nagira ngo nongere mbikubwire, Let me remind you, don't give up. Yesu aracyabikora. Jesus is alive. Don't give up. Let us open the Bibles. Mu gitabo cya Yesaya, The book of Isaiah, ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 8, in the prophecy of Isaiah chapter 8. hanyuma dukomereze ku murongo wa 2 ibice 9. We shall read from verse 1 to 9. Yesaya, ubuhanuzi bwa Yesaya Isaiah, ibice 9, Isaiah turahera ku chapter 8. 9. Mumbabarire, turahera ku 8, chapter 8 ibice 8. Yes, Isaiah chapter 8, Dore ku murongo wa 19 starting from verse turageza 19 ku murongo wa 2 w'ibice 9. up to chapter 9, then verse 2. Yesaya Isaiah chapter ibice 8, 8 chapter 8, umurongo wa 19. from verse 19. Dutangire dusome. Kandi nibababwira ngo nimushake abashyitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba abariyo babaza, mbese iby'abazima byabazwa bapfuye. Umurongo wa 20, nimusanga amategeko y'Imana nibiyahamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke
uzabatambikira. Umurongo wa 21, ahubwo bazanyura mu gihugu ari abihebe n'abashonji, maze nibasonza bazarakara bavuma umwami wabo n'Imana yabo, bazararama barebe hejuru barebe no hasi ku isi, icyo bazabona ni amakuba n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire, maze bazirukanirwa mu mwijima w'icuraburindi. Umurongo wa 20, ariko nta bwire buzaba kuwahoze ari umunyamubabaro. Mu gihe cya kera yateye igisuzugurira igihugu cya Zebuluni n'igihugu cya Nafutali, ariko mu gihe cya nyuma yagiteye icyubahiro ku nzira ikikiye inyanja hakurya ya Yorodani, Galilaya y'abanyabyaha. Dore umurongo twitaho bavandimwe, numva ntangiye gufashwa kandi ibaze. Umurongo wa 21 cyane cyane na 3, ariko nta bwire buzaba kuwahoze ari umunyamubabaro. Mu gihe cya kera yateye igisuzugurira igihugu cya Zebuluni n'igihugu cya Nafutali, ariko mu gihe cya nyuma yagiteye icyubahiro ku nzira ikikiye inyanja hakurya ya Yorodani, Galilaya y'abanyabyaha. Umurongo wa 1, ibice 9, abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu bamurikiwe n'umucyo. Amen. Dushatse twagarukiraho. Chapter 8 from verse 19. When men tell you to consult mediums and spiritists who whisper and mutter, shouldn't a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? To the law and to the testimony. If they do not speak according to this word, they have no light of dawn. Distressed and hungry, they will roam through the land. When they are famished, they will become enraged, and looking upward will curse their king and their God. Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness. Nevertheless, there will be no more gloom for those who are in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future, he will honor Galilee of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan. Tubumbure muri Matayo ibice 4 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 17. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 4 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 17. Matthew chapter 4 umurongo ibice 4 umurongo wa 12 dusome. From verse 12. Yesu yumvise ko babohesheje Yohana aragenda ajya i Galilaya, yimuka i Nazareti aturi Kaperinaumu, umudugudu uri ku nyanja mu rugabano rwa Zebuluni na Nafutali, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo mu gihugu cya Zebuluni na Nafutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani ni Galilaya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bakumurikirwa n'umucyo. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. When Jesus heard that John had been put in prison, he returned to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what the prophet Isaiah had said, land of Zebulun and Naphtali, the way to the sea along the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of God is near. Munyemere dusoreze muri Amosi. Let us conclude in Amos. Ibice 5 umurongo wa 8 wonyine gusa. Only one verse. Muri Amosi ibice 5 umurongo wa 8. Amos chapter 5 verse 8. Munyemere ndavuga ngo be yaho. Kuri be yaho. Ariko turawusoma umurongo wose. Mushaki yaremye inyenyeri za Kirimiya n'iza Oriyoni. Oriyoni nibyo ihindura igicucu cy'urupfu ikagigira igitondo, ihindura amanywa umwijima wa nijoro, ihamagara amazi yo mu nyanja ikayasandaza ku isi. Uwiteka niryo zina ryayo. Amen. 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 Mushaki yaremye inyenyeri za Kirimiya n'iza Oriyoni, ihindura igicucu cy'urupfu ikakigira igitondo, ihindura amanywa umwijima wa nijoro, ihamagara amazi yo mu nyanja ikayasandaza ku isi. Uwiteka niryo zina ryayo. Amen. Amen. Amos chapter 5 verse 8. Verse 8 in it's verse 9 in English. He flashes destruction on the stronghold and brings the fortified city to ruin. You hate the one who proves in court and despise men who tells the truth. Reka no turebe hano tuganire ku ijambo ry'Imana.
Let's look up and talk about the word of God. ndagira ngo mbanze ntangire nshima I want to start by giving thanks, nshimira itorero ryanjye to thank my own church, kuko nongeye kugaruka mu rugo kugira ngo twongere tubane. to allow me coming home to be with you. Urumva nakuze bavuga ngo urugo rutakwita umushyitsi ngo batari urwawe. I grew up in a proverb saying that Urugo rutakwita umushyitsi abatari urwawe. if your home doesn't call you a guest, you're not at home. Ni It's not your own. ikinyarwanda mbega a random proverb. ahora yubaswe kandi ari iwabo. You're always honored even in your own home. Ntago byakabaye kunyubaha njyewe ni mu rugo hano ariko ndabashimiye ko mwongera kuntumira kugira ngo tubane. Imana ibahe umugisha. Amen. Ndagira ngo munyemere kandi shimire Mama Dora ugiye kudufasha gusobanura mu cyongereza. Amen. Kandi ndibaza ko uba ari itangiriro ntibizongera. Tuzajya dukomeza gusobanura mu cyongereza kuko aho turi hariya barabinshinja ariko mwebwe mwabe tugiye kuri Vivante tujyaho ariko twageraho tugasanga baravuga ikinyarwanda gusa ntitubyumve. Ubu rero twagira ngo nabandi bari muri Amerika muri Canada babandi bavukiyeyo bajye bumva ururimi. Niyo mpamvu munyemerere nshimire Dora kuri cya cyongereza cye cyinshi. Welcome the English people who speak English and online, mostly the YouTube audience. You're welcome to Vivant. Nari mbizi ko ibyadora kumushimira bisimbuka ariko ntacyo. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Munyemerere ndebe niba turi kumwe n'abapasiteri. Biba byiza iyo tubarekonesheje tukabubaha. Niba uri umushumba turi kumwe nukuri twemere tukubahe tugushimire. Uhari uri pasiteri wadusuye urambura ikiganza gusa aho uri twishimire ko turi kumwe nawe. Niba hari abashumba turi kumwe. If you are a pastor, if you are a minister, if Pastor Strato, Yesu agumugisha mwishi. Ni nawe wenyine urumva kwiriye amashyi kabiri. Imana ibahe umugisha. Nuko hari abambye ati turi buze ukagira ngo ni ngombwa ko umuntu abarekoneza. Abandi mwese turabashimiye. Imana ibahe umugisha mwishi. We welcome you all. May God bless you. Amen. 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 Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana yacu. We are going to talk about the word that says our God ibasha guhindura igikombe cy'igicucu cy'urupfu ku bigitondo. Is able to change the valley of the shadow of death. Iyo Bibiliya ikoresheje ijambo igikombe cy'igicucu cy'urupfu, when the Bible says the valley of the shadow of death, mu mvugo ya Bibiliya, in the biblical language, iyo tuvuze imvugo ya Bibiliya tuba tuvuze iki? What do we mean by biblical language? Tuba tuvuze ngo mu mitekerereze y'Abisiraheli, in the thinking of the Israelites, muri filozofi y'Abisiraheli. in the philosophy of the Israelites. Filozofi ntabwo ari rya somo, ni imitekerereze. It's not the lesson, it's the way of thinking. Mu myumvire y'Abisiraheli, it's the way of life. bifatanye n'umuco wabo. Together with their culture. Bari bafite iyo babaga bavuze ngo igikombe cy'igicucu cy'urupfu babaga bavuze iki? When they said the valley of the shadow of death, what did they mean? Urugero, an example. Mu Rwanda, in Rwanda, iyo umuntu akubwiye ngo ejo naranyoye ndasinda, if someone tells you that yesterday I got drunk, arakubwira ngo nanyoye amacupa 5, and he says I took 5 bottles, ngaho bishyire mu cyongereza wumve. put them in English. Actually ntabwo umuntu anywa amacupa 5. It's not literally drinking Ariko 5 twebwe bottles. mu Kinyarwanda wumva icyo umuntu avuze. But in Kinyarwanda you understand the figurative language. Wavuga se ngo je bi 5 bouteilles quand même, oya nta muntu unywa amacupa mu kirimo. No one takes 5 bottles. Nukuvuga ngo muri filozofi zacu rero nta urinda baza ngo mbega amacupa niki, ahubwo iyo mvugo tuyiziranyeho. It's a way of talking that we all understand. Nanone sebo iyo bavugaga ngo igikombe cy'igicucu cy'urupfu babaga bavuze iki? So what did they mean when they said the valley of the shadow of death? Icyambere, first of all, babaga bavuze ibihe bibi bisumba ibindi mu buryo bw'umwuka. They are talking about the worst times they have ever felt spiritually. Icyakabiri, secondly, babaga bavuze umuntu kubaho arusha iminsi. There were some people who are living in days of distress. Mbega mu buryo kubaho utariho. You're alive but you're almost dead. Gupfa uhagaze. You're dead but walking. Amanywa kubasa nijoro. Day is as night to you. Ndavuga mu buzima bw'imbere. In your inner life. Ntabwo ari ukuvuga ko izuba ritarasa. It doesn't mean the sun doesn't rise. Ntabwo ari ukuvuga ko umucyo udahari. There's no light. That's not what it Ndavuga means. umucyo physique. It means physical light. Ariko mu by'ukuri iyo Imana ivuze ngo ndi mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, when God says you're in the valley of the shadow of death, ni igihe umuntu aba ari mu bantu benshi akumva ari wenyine. You're in a crowd of people but you feel alone. Waba uri mu rusengero nkano ukumva uri wenyine kandi abantu bakuzengurutse. You're surrounded by people here in church but you feel alone. Abahanga muri za psychology, the
psychological experts, bavuga ko aho ngaho niho depression itangirira. they say that's where depression starts. Aho umuntu atangira kumva ari wenyine. Where you start feeling alone. Nta muntu ukwitayeho. Like nobody cares for Kubaho you. kwawe ntawe bifitiye umumaro. That means nothing for anyone that you are Wareba alive. ugasanga urarusha iminsi. You feel like you're just passing the days. Wakomeza gutekereza imbere. And you keep thinking of the future. Ukumva ari ukujya mu mwijima kurutaho. And you just feel you're moving in even more darkness. Iyo bimeze bityo rero. When it is like that, umuntu atangira kugira ibitekerezo byo kwiyanga. you start feeling like you hate yourself. Iyo utangiye kwiyanga, When you hate yourself, ntabwo bigarukira aho ngaho. it doesn't end there. Nibwo umuntu atangira gutera intambwe yo kutiyitaho. You start not caring about yourself. Iyo uteye intambwe yo kutiyitaho, When you're not taking care of ntabwo yourself, bigarukira aho it ngaho. doesn't end there. Nibwo umuntu atangira gutekereza kwiyahura. You start thinking of committing suicide. Buryo utekereza kwiyahura, When you're thinking of committing ntabwo aba suicide, yigirira nabi. you're not hurting Aba yourself. yumva gupfa biruta kubaho. They just feel that dying is better than Icyo nicyo living. bita kuba mu gikombe cy'igicucu. That's what they call being in the valley of the shadow of death. Ubuzima bugahinduka umutwaro. Life is a burden. Abagore, umugore wawe, umugabo wawe se, ababyeyi bawe, abana bawe bigahinduka umutwaro. Your spouse, your family, they are all a burden. Turi kujyana nshuti zanjye. Are we together? Wareba abana bikakubabaza, fazari iyo bataza kubaho. When you look at your children, you regret that they are alive. Wareba umugore ukavuga ngo ariko uyu mugore namushakiye iki? You wonder why you married your wife. Wareba umugabo atari uyu mugabo yashakiye iki? You wonder why your husband married you. Bikaba bya bindi ngo nishakira mu ruho ya yindi, bya bindi abanyarwanda bavuga. You feel like you're just passing time. Icyo nicyo bita kuca mu gikombe cy'igicucu That's cy'Uruphu. what they call passing in the valley of Ntabwo ari the ibyo shadow of byonyine death. gusa. Not only Umuntu that, ajya anyura mu gikombe cy'igicucu cy'Urupfu, when you're passing through that mu valley, mwuka we. it's your spirit that's going Ukava through muri that valley. vivante, atahari vivante ntibabwiriza neza. You are like, maybe let me live with Vivant. They don't preach Ukajya muri well. nobo. You know, you go in noble church. Wagerayo ahubwo ukanduranya. When you're there, you start causing fights. Ukanduranya kuko wowe ufite ibibazo utazi ko ari wowe ukagira ngo ni abandi. You are the cause of the problem, but you think Ukava muri it's nobo others. ukajya muri restoration church. You leave noble, you go to restoration church. Ugasenga uhagaze ugapfukama You pray standing, still sitting. ukajya mu butayu. You go to the desert, Ariko ukumva mu mwuka wawe but urumye. you're empty in the spirit. Rimwe ukumva ugize ibihe byiza. Sometimes you feel uplifted. Ukumva ugize ibihe byiza. You feel you're having good Ibyo bihe times. byiza ukabigira saa 3. When you have good times Saa at 9, 9 ukagira ngo ntiwigeze usenga. by 3 p.m. you feel like you never Mbega ibyo bihe prayed. wigeze kubigeramo? Has it ever happened to you? Indirimbo zagufashaga zose ukaziva imbuzi. The songs that blessed you, you feel Ugashyiramo na nothing. twa tundi tujya tugushitura. You put even the motivating Ariko songs, biranga ukumva and you bizanze. still feel dry. Ugashaka abakozi b'Imana bajyaga bagufasha. You call all the servants of God that Warangiza help you, ugatangira kuturenganya ati baraguye and you amavuta start yarashize. blaming them. They are not anointed Atuzi ko anymore. nasenga yakamutse we. You say Pastor Senga is Kumbe dry, si we ahubwo ni wowe but uri it's mu not gikombe me, cy'igicucu it's cy'Urupfu. you who is in the valley of the Murajya shadow ba of mu death. gikombe cy'urukundo. Sometimes you're in the valley of love, Urukundo rukanga. and even love fails, Akazi kakanga. work fails. Bibiliya iravuga ngo ndetse n'urupfu rukagutwikira. The Bible says you're covered by the spirit of death. Bavandimwe, Brethren, njyewe sindi mukuru cyane. I'm not so old, Ariko niyo byaba bitarambayeho. but even if I'm not, Ndi umupasiteri. I'm a pastor. Nagiye mbona abantu bansanga. I've seen people come to Even me, me byambayeho nanjye. and it also happened to me. Ukagenda wumva urupfu rukuriho. You feel like you're walking with death. Ukumva ko urupfu rukwegereye. You feel like death is Umuntu nearer. akavuga ngo ndumva urupfu You runyegereye. feel like death is close. Ndetse agatangira kuvuga amagambo And y'abapfu. you start saying death words. Agasa n'uvuga nk'uraga. You start speaking as if you're Muri giving your ibyo will. byose rero. In all that, Muri ibyo byose rero. in all that, Ahari wowe ni igikombe cya famiye. maybe it's the valley of the Ahari wowe ni family, igikombe cy'ubuzima. maybe it's the valley of life, Ndavuga cy'imibereho. maybe you're living, Ahari wenda wabuze urukundo. maybe you have no love, Abo mu ngano batahiye ubukwe. you've gone to the weddings of all your Warabambariye age utangiye mates, kubivamo. you've been their maids. Hari abantu bagera hano burya nubona umukobwa atangiye kudataha ubukwe. When you start seeing a girl not attending Ujye umenye weddings, ko byatangiye kugorana. start thinking that things are getting harder and harder. Ibyo mvuga ndabizi. I know what you're talking about. Ukabona nta gitaha amakwe. They no longer to go to Ntacyo weddings. bikimubwiye. They don't care anymore. Buriya biba byatangiye kumuterera isoni ahantu. It is starting to make them We feel ubwe akumva ashamed. bimuterera isoni ahantu. They start blaming themselves and Namwe feeling rero ntimuba ashamed. abasirimu. Namwe ntimuba abasirimu. Even you don't pretend like you're too Mwamubona mugatangira civilized. harya ma uzashaka ryari. And you see them and ask, when are you getting married? Toka kure. Get away. Arashaka se ko ashaka ahubwo yabuze umushaka. They're waiting to be married. What do you want them to do? Hari abantu batari abasirimu. You're not civilized. Wagira ngo ni abantu kandi abakobwa barabiyamye sinzi icyo mushaka. And they've told you girls a lot of times. Uramushaka iki ariko? Leave them alone. Niko da.
nta muntu se kandi bamuryaniriza nta muntu abantu wese n'uri umuntu toka. You start asking, is there anyone in your life? Umva rero. Listen. Ndabazi. I know you. Agatangira ati ibihungu abantu b'abasore b'ikigenge ngiye nabivuyemo. I no longer care about that. Iyo ni mechanisme de défense agira tese. That's a defense mechanism. What do you want them to do? Iyo mukomeje kubimubaza cyane. When you keep asking. Cyangwa kanduranya n'umusore hano wamubeshya nyuma akabivamo. Or some people lie to them and they start getting ashamed. And they start going to a faraway church so that they never see you again. And they hate your church from somewhere deep. And they think Pastor Senga has a role in it. Wondering if Pastor Strato had a role in it. You had a relationship with Karim. Why are you involving me? How did I get involved? And he hate the church. You start wondering, what did I do? Some even cut ears. They start behaving like teenagers. They behave like kids. I'm not judging you. I didn't come to say that you're making a mistake. I'm just explaining the shadow of life. And to say that Jesus can change the shadow of life and turn it into a new morning. Can make it into a new morning. Can make it into a new morning. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. He changes the valley of the shadow of death and makes it a brand new morning. Yes. Jesus. He makes a wedding for those who are still holy. He makes a wedding for those who are too old. Yes, God can make a wedding for even those over 40. You know? Yes, God can make a wedding for you even in your 40s. And He removes all shame from you. And then you can take an example from here. We never ask their age, but you can guess. When they start telling you stories before the genocide, you know they were there. They wonder about Gaddafi, how life was. Do you know what happened in the genocide? You start thinking, this is not a teenager. How old do you think that person is? I told you, when you ask a girl, how old are you? They tell you who they started with. Let me stop there for now. barimo bagenda baganira bavuga ati urahazi kuri Espanya Nyanza. Abandi bakomeza kuganira, umuhungu ari wicaye imbere arahindukira ati nawe ni wowe wize? Ati mu wakangahe ryari mu uhe mwaka? Ngo bakubise imibare directement baravuga ati nituvuga umwaka, aravuga ati barashaje. Ati muri kangahe? Ati mu wa kabiri. Yes, abaho umugisha. Amen. Cyo narinje kukubwira, what I'm trying to say, isoni umuntu agira, the shame that you feel because of the life you're living, because you're in the valley. Sometimes you're in the valley of being an orphan, and you have no one who has compassion on you. You feel you walk in the valley of suffering where you have no family, and it's not like you've sinned. Sometimes you're walking in the valley of being foolish, and you have no wisdom. You walk in the valley of not getting a job, and life becomes difficult. It's not about the spirit only. You go in the valley of sickness, you get chronic diseases, things that didn't come from you. Even as pastors, we live with that. And they say, I'm HIV infected, but I've never committed adultery. I was born with it. That is all pain. That's why you stop asking people the news.
There are some people who ask, when are you agenda doing n'uwo this? barabizi neza ko atazashaka. And you don't know the pain they are walking with. Ugerageze mujye mureka kugira abamubabaza. Try not to hurt people with your kandi words. nawe ari wowe ntiwabivuga. And even if it were you, kuba you wanduye wouldn't si say it. umurato nibyo. If you are HIV infected, it's not kandi a murabizi pride. n'ipimishwa ijisho. And you can't measure ni it with your umubabaro eyes. wagendana. He's walking with that ntabwo pain. yabyikoreye. It's not their choice. arababaye agendana ikimwaro. They are walking hari ashamed. ibyo n'abadategereje yari abikwiriye. They are also waiting to ariko deserve nari some mfite inkuru blessings. nziza kuri uyu mugoroba. I have a great yesu message for ahindura you. igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Jesus changes the valley of the akakigira shadow of death igitondo. and makes it a new yesu morning. akiza indwara zidakira. Jesus heals yesu diseases. azura n'abapfuye. He raises the dead. yesu arabikora. Jesus does it. kubera icyo abikora. Why does he do it? kuko yesu akiri muzima. Because Jesus is kubera ko alive. yesu ni muzima. Because Jesus is kubera alive. ko yesu ni muzima. He is alive. yesu ni muzima. Jesus is alive. kuwa gatanu hano. Here on Friday. kuwa gatanu hano. On Friday. tuzashyira mu bikorwa ibyo turi kuvuga. We shall put in practice what we are tuzasengera abantu learning. hano. We shall pray for the kuwa people. gatanu tuzasengera abantu On hano. Friday we shall pray for kubera iki people. Why tuzabasengera. will we pray for them? ingorane ihari rero. The problem n'abari is, kutwumva kuri YouTube. those who are following on ubaraje YouTube, bavuga ati senga yaje. they're going to say, Pastor Senga yavuze ngo come. azasengera abantu. He said you pray for people on kandi Friday. uriya mutipe asigaye afite amavuta. And that guy is anointed. vana amaso kuri senga. Remove your eyes turi off Pastor kuvuga yesu Senga. We're talking muzima. about Jesus who is turavuga alive. yesu muzima. Jesus who is alive. yesu ni muzima. Jesus who is nta alive. yindi nkuru nziza ihari. There's no other good uko news. yakizaga abantu n'ubu How he aracyabakiza. healed people is how he heals uko people yasuraga now. abantu He's aracyabazura. still resurrecting the uko dead. yatabaraga aracyatabara. He's still saving the lost. ibyo tuvuga si igipindi. yesu ni muzima. We are not just splitting a campaign. Jesus is alive. umbajije ngo inkuru nziza ibahiruta izindi. If you ask me what good news I have, yesu ni muzima. to be like Jesus is alive. yesu ni muzima. Jesus is alive. reka none mpindure. ni muzima. umuntu yavuga ati ni muzima se ari hehe. Some people may ask, he's alive, but where hari is abantu he? babizi ko yesu ari muzima. Some people know that Jesus is alive. ariko ni nkanjye wari mu bufaransa. It's like me who was in France. senga ntabwo nari narapfuye. I wasn't dead, ariko niwe ari kungeraho igihe cyose but you ushakiye. couldn't come to me anytime you kubera want distance nyine. because of the distance. hari abantu bazi ko yesu ari There muzima. are some people who know Jesus is ariko alive, ariyo mu ijuru. but he's far away in heaven. yesu ari mu ijuru. Far away in heaven. turi kujyana. Are we together? abize rero cyane. Those who are educated, bakavuga ati ari mu ijuru. they say he's in heaven, ati hejuru mu ijuru iyo ngiyo. up there in heaven. bakubwira ngo inyenyeri iri hafi kugira ngo uyigereho ni 40,000 miliyari. And they say the nearest star is like 40 million years to iyo get ni there. inyenyeri wasimbuka ugakoraho. And that's the nearest star you can Iri jump hano and hafi, touch. That's the nearest mu that we kirere see. yacu mu kirere cyacu. In our muri atmosphere, système solaire. in our solar hano system. hakurya mbega inyenyeri iri hafi ni 40,000 miliyari. 40 million billion years, ibaze nawe kilometers kilometers kugira ngo uzagereyo. to reach there. none se niba yaragiye mu ijuru If he went to uwo mugabo heaven, uriyo how far none is he? azatugeraho ryari. When will he reach us inkuru here? nziza The ngufitiye. good news is yesu ni muzima muri nge. Jesus is alive in yesu ni muzima me. muri vivante. Jesus is alive in yesu ni Vivant. muzima muri nge. Jesus is alive in me. yesu ni muzima muri nge. Jesus is alive in yesu ni me. muzima muri wowe. Jesus is alive in nari you. nje gukangura kwizera kwawe. I've come to wake up your yesu ni faith. muzima. Jesus is alive. yesu ni muzima. Jesus is ntabwo ari wa wundi alive. wari ugoswe n'intege nke. He's not that one who was weak, yari agoswe n'umubiri. who was putting on yagiye mu flesh. ijuru ngo abe muri wowe no muri nge. He's in heaven, but in me niyo wowe too. utabyemera ndagira ngo If you mbikubwire. don't believe it, I want to kuwa tell you. gatanu uzamuzanira ingorane zawe. Friday, bring all your uzamuzanira questions igikombe to him. cyawe. Bring your value yesu to ni him. muzima. Jesus is alive. ibintu byose twabihinduye psychology. We have changed everything to psychology. umugabo yarakunaniye. The husband, you can't manage your nta husband. muntu ukizera ibyo. Icyo No one mvuge- trusts. nta muntu ukizera ko yesu yahindura abantu. No one trusts that God can change ahubwo iyo baje people. no kutureba Even when they come ni to see us, ukudushakaho inama. they're just asking for counsel, Twabigenza advice. gute? What can I duhereza do? udutekinike. Give us some strategies. that is a philosophy and psychology. That's
ibyo ni filozofi, ni imitekerereze, ni za tekinike, kandi abantu bose ntibameze kimwe. That's the way of thinking, and not everyone is the same. Turakizera ko Yesu ahindura abagabo. Do we believe that God changes Ko Yesu husbands? atuvanira abagabo mu kabari. And God changes people from the Ko Yesu past, atuvanira abagabo aho bagenda bararaguza where they bakagaruka mu go rugo. wandering in different Ko homes. Yesu yaguhindurira ubuzima. Yesu Do you aracyabikora. believe that Jesus can Yes, change your aracyabikora. life? He's still at work. Ndagira ngo nongere mbikubwire. Let me remind you, Don't give up. Yesu aracyabikora. Jesus is alive. Don't give up. Umugabo umwe yamweretse filimi ya Yesu. One man saw the movie of Jesus. Bamwereka filimi ya Yesu. He looked at the movie, Bamukubita. Murabizi namwe Passion of Christ. Muyizi se? or the Passion of Christ. They beat him up. Baramukubita. Yes, the Passion of Christ Filimi igiye movie. kurangira ngo abona Yesu arazutse. At the end of the movie, Jesus resurrected, Hanyuma banerekana yagiye mu ijuru. and then they showed he had gone to heaven. Werekanaga filimi aragaruka ati ngahore nimumbwire. The one showing the film asked Atukurikije feedback. iyo abonye ati uremera ko Yesu azagaruka. Do you believe Jesus is coming back after watching this Umwe movie? arahinduka aravuga ati vuze ngo iki? He looked at him and said, what did you say? Agaruka ati. Coming back. Ati nagaruka azaba ari nyana y'imbwa. He can't come back after that. Ati naramuka agarutse. If he comes back, Niwe muntu wa mbere wa fake. he's not real. Ati n'inkoni bamukubise. After all that beating, We wagira Imana ukazuka. you've managed to escape, Warangiza ukigendera mu ijuru. and you escape to heaven, Ukazagaruka muri aba and bahindi. then you come back in these criminals. Atari njyewe nabatwika ahubwo. I would burn them to death. Nuko utamenya impamvu yapfuye. You don't know why he died. Yesu ntiyiyahuraga. He wasn't committing Yaravuze ngo suicide. yahamagara legiyoni 12 zikamutabara. He said I could call 12 Yari legions of afite imbaraga zo angels. kunesha urupfu. He had power to overcome death. Yaravuze ngo ubwo bamushakaga, niko Yohana yavuze. John said that when they looked for Ubwo him, bazaga kumubamba, when they came to crucify him, barabajije ngo mbega Yesu ni they nde? said, who is Jesus? Ngo asubije gusa ngo ni And he njye. said, I am. Ngo iryo jambo riragenda ribasubiza inyuma bikubita hasi. Just one word and they fell Ngo backwards. arangije aravuga ati nashizemo imbaraga nyinshi. He said, I was too strong. Ariyoroshe noneho arigira ijambo ry'abantu. He humbled himself. And Aravuga ngo said, noneho ni njye. he said, no, it's me. Urebe ukuntu atari bo, ni Imana rega, niyo It's yamubanje God. kumutanga. It's God who gave Ntabwo himself. watambye Yesu ari ubwe, ni Imana yamutanze. God sacrificed Jesus. Aravuga ngo ni njyewe. He said, I'm the Nuko one. kugwa ntacyo byababwiye. Even falling N'izo back, mbaraga ntacyo they zababwiye. didn't recognize what Ngo was going baramufashe. on. They arrested him. Petero aravuga ati nagusezeranije And Peter said, yuko njye ntashobora kugusiga. said, I'll never leave Ubwo you. bakuyemo inkota. He removed his Nko sword. kuvuga ati Yohana, Said, John, kuriya, follow me. nawe Ndereya, kata iburyo. Come here. Aba bahimbira tubereke. Let's kill these Abaciye people. umutwe wa mbere. He cut the ear of the first one. Yesu yarazwe agiye kuvuga ati bawiri imbere batatu nyuma tubereke. Jesus could have given the command to Arangije fight. kugira ngo akomandinge urugamba, Instead of commanding a ngo fight, batoye ugutwi ahubwo, he took the fallen ngo ear, agusubizaho. put it there Abwira back on Petero ati warasaze. and told Peter, Ibyo ndimo nabyuzi. what have you Iki ni done? igikombe data ampaye ngo nyinywereho. This is the cup that my father Ntabwo has given naniwe me. guhamagara legiyoni I can call the 12. legion of 12 Nahamagara angels. abasirikare 30,000. I can call 30 million Ibihumbi angels, 30,000. 30,000 Byarangiza angels bigatabara ubu nonaha. to fight for me Ninjye now. niki nicyo navukiye. That's why I was Ni ukugira born, ngo mpfire abanyabyaha. to die for the Kandi sinners. Pawulo yaravuze And Paul said, ngo yapfuye kugira ngo urupfu rwe he died so that his death rutubere icyungo n'Imana. can be our redeemer. Urupfu rwe yarupfuye His death kugira ngo rutubere kwiyunga n'Imana. reconciled us to God. Warangije arazuka. And then he rose Ngo kugira again ngo kuzuka so kwe that his kutubere resurrection agakiza. can be our salvation. Yesu ni muzima. Jesus is Yesu ni alive. muzima. Jesus is alive. Yarapfuye nibyo He died, it's true, kugira ngo urupfu rwe so that his death rutubere icyungo, can be the price, rutubere ubwiyunge n'Imana. can be our reconciliation, Hanyuma kuzuka so that his ntabwo resurrection, kwari ugutinya urupfu, it wasn't of being afraid of Oya. death. No, ahubwo yazutse he resurrected ngo kugira ngo kubaho kwe so that his life kukubera agakiza, can be our salvation, kukubera agakiza, to be our salvation, kukubera agakiza. to be our salvation. Narabibabwiye ubwo mperukana. I told you the last time I was here, Ndababwira ngo tugiye kwinjira ahantu. I said you're entering Kuwa somewhere. gatanu tuzapratikare. On Friday we shall practice. Ubwo bwoba sinjya mbugira I'm not afraid like that bwo gusengera abantu. to pray for people. Hari umugabo w'inshuti yanjye, umupasiteri w'inshuti, ndamwubaha, ni umubyeyi ndetse A pastor friend of mine told you. yitwa Pasiteri Kayitare. He's called Pastor Kaitare. Akunda Imana yamuhaye impano yo gukoreshwa ibitangaza. God has given him the gift of doing miracles. Ndavuga ibyo ngewe niboneye. I'm saying about something Kuva I've mu seen 2000 myself. ndamuzi. From 2000 I know Umukozi him. w'Imana. He's a servant of Rimwe God. rero
yari Rwamagana. One time he was in Rwamagana. Bazanye ibimuga byinshi. They brought the lame people, many of them. Imana amugire neza ntareba. God blessed him, he's blind. Hanyuma pastor wari wamutumiye. The pastor who invited him Amukoraho. touched him. Aramubwira ati niko shaka Kaita ubu ntabwo bufite. Kaitari, are you not scared? Ati ubwo base bwiki? Scared of what? Atuzi ibimuga biri aha ngaha. Do you know how many lame people are here? Ati ubu ntumva ntabwo bufite sha. Are you not feeling scared? Undi aramubwira ati bwiki se? I said, why would I be Ati afraid? urabigira ute? What will you do? Ati bwiki se nyine nkuri What kinyi. will I do? Ati niba dakira se? What if they don't get healed? Ati batahe. They go home. Ninjye wamugaje se? I'm not the one who made them lame. Ninjye wamugaje? I'm not the one who made them Baje lame. nyine bamugaye. They came lame. Batahe They bamugaye. will go back lame. Ntabwo bafite. I'm not scared. Icyo nzi ni Yesu bakiza. I know Jesus Yewe heals. ndakora icyo yavuze. I do what he Kuwa says. gatanu. On Friday. Vendredi. On Friday. Hano. Here. Nibaze bamugaye bagata bamugaye nakazi ka. If they come sick and go back the same way, it's their own Dimanche business. nzongera. On Sunday, I'll do it again. Arienda dimanche yindi basaba byaku. Maybe next Sunday they will be Icyo nzi okay. Yesu ni muzima. What I know is that Jesus is Yesu ni muzima. alive. Yesu ni muzima. Jesus is alive. Yesu ni muzima. Jesus. Utinya iki ariko? Why are you Icyo scared? cyababuje gusengera abantu. That's why you don't pray for people. Ngo ubusadakiza. What if he doesn't get healed? Wagize uruhe ruhare mu kumuteza indwara wowe? Did you have a role in his Yaba nawe sickness? wari ugerageje. At least you have tried. At least wari ugerageje. At least you have tried. Ndabeshya se? Am I lying? Ikindi cya kabiri. Secondly, Bashobora kuza ari 50. they may come when they're 50 Hagakira batatu basi. and 3 people get well. Byose ariko tuba twagize se. We would have tried. Abari kunyumva no kuri YouTube. Those who are following on YouTube, Uzanire indwara zanyu Yesu. bring all your sicknesses to Uzanire ubumuga Jesus. bwanyu Yesu. Bring your lameness to Jesus. Nongere mbasaba Let me tell you again, udakize ngewe nkizande ngewe senga. if you're not healed, don't blame me. I don't heal people. Ndabasabye. I warn you. Ubu muragenda muvuga ati senga yavuze ngo azakora ndabiya. Don't say thing. I said it's going to do Yesu miracles. azakora ibitangaza. Jesus will do miracles. Yesu azakora imirimo. Jesus will do his Kuwa work. gatanu hano. On Friday right here. Zana indwara yawe. Bring your disease. Yizanire Yesu. Bring it to Jesus. Ntabwo ari amagambo Yesu ni It's muzima. not about words. Jesus Reka is alive. tugerageze kandi. Let us try Uyu this. mwaka ni wo koroherwa. This is the year of Uyu mwaka ni wo appeasement. koroherwa. This is the year of Zana getting imitwaro relief. yawe iguture. Bring all your Ongera burdens. uyikoreze Yesu. Cast them on Cause Jesus. Yesu ni muzima. Because Jesus is alive. Yesu ni muzima. Jesus is alive. Ubu nabivuyemo. I don't care anymore. Mbivuze kandi sinde aha ngaha. I am here. Abapasitori ntabwo tumwara uzabaza. Pastors are not ashamed. Ntabwo You better ask. tumwara, We never get ntitumwara. ashamed. Abapasitori Pastors, ntitumwara. we don't get ashamed. N'ikimenyimenyi. Proof. Uzi kuguhamagara ngo ujye kwigisha bagiye gushyingura abantu bapfuye muri jenoside kandi barishwe n'abapasitori nawe bakaguhamagara ngo ujye kuvuga ntitumwara. Do you know calling you to carry out a funeral service for genocide victims done by some pastors? Uzi iyo ugiye gushyingura abantu hari igihe bakureba nk'aho wagira ngo ni uwamwishe. When you go for a funeral service, Most they look at you as of if you're the one who killed him. They look at you like that. Ubwo yenda na muto rero yari umwana muto abantu bose bamukundaga. Maybe the dead person is young. They're putting on his t-shirt. Reka rero duhamagara na Pastor Senga ko bose barakurakariye ese agiye kuvuga ibiki ntitumwara. And people look at you like you're the one who killed that person. Uraza ukamera nk'uwanyoye ibiti ukavuga gusa Yesu yaravuze You rero. come and you pretend like you're on Hahirwa drugs. abapfa bapfira Jesus mu said, mwami. happy are those who die in Christ. Kandi imirimo yabo izajyana Their n'abakurikiye. works will follow them. Paulo yarakoze hari ijambo yatwandikira tumara ipfuwe. Paul gave us a word that Yaravuze ngo helps us. mumaranishanye imibabaro kubwirana ya He said, magambo. comfort each other with these Yuko words. abapfuye That those who bazazuka. are dead will rise again. Yuko abapfuye bazagira gute? They will resurrect. Madamu nguriya twarabyumvikanye. Ask my wife. We talked Kandi about ubu this. yarabyemeye nta kirakara. And she no longer gets angry. Ubu nta kibabara. Twumvikanye ko ngewe nimpfa hari indirimbo azandirimbira n'indirimbo ya Bosco Nshuti azayiririmbe. Nimubize bazaririmbe ngo nzamuzura. Nawe yarambwiye ati nanjye rero ningutanga bazanziririmbire ngo in Christ alone. Ubu twarabyumvikanye. Wanyumvise neza? Ngewe bazandirimbira nzamuzura. Ubwo mbega hagize utanga aba yari ngewe ugiye.
muzamwibutsa nazaba ari kurira muzamwibutsa ati yaravuze atari ko nzamuzura hanyuma nawe nagenda mukabona pastor yatwawe yibaza kuri bari abahungu ariko bazaba barabaye abagabo ko zatwarashaje nanjye muzanyibutsa ati yasize avuze ngo muririmbire in Christ alone Imana yacishimye yeah. Yes ashimwe cyane Amen. Yes ashimwe cyane Amen. Urabizi inshuti zanyu No, my friends, ako ngiye muzabanzanire bring them to me. nanjye mbashikiriza Yesu And I also take them to Christ. ibindi ntibindeba pwese tu I don't care about the rest. yaravuze ngo dore bizakurikira He bizeye said this is what will follow those who muzasengera believe. muzarambika ibirwayi ku They will ibiganza lay ku barwayi hands on bakira the sick and they'll get healed. muzirukana They'll abadayimoni cast out demons. muzakiza ibimuga You heal the lame. At least Eglise vivante in Église tuzatangira vivante. kuwa gatanu We shall start on Friday. abaje uko baje abatashe uko baje at least twagerageje At least we'll have tried, whether something happens or not. turabyemeranyaho twese We agree on that. hanyuma abantu bakoze kosi twize murabyuka abantu twize And those who did a course, you remember? bamwe twize tukamenya impano zacu Those who learned their gifts. barinda bariya Linda, bariya ba Alexandre Alexander, mwese nasomye impano zanyu and many others have read your spiritual gifts. I will expose you on that day. mbe hano mbwa nti ngwino rero Say, come and wavuze ngo ufite impano yo kwizera come and bring your gift of ndangije faith. kubwiriza nawe I ngwino have preached, come and do your urabona work. umunsi ngo ni njye nyine You think I'll be here namwe alone? nzareba sha You will see, you will see. kereka nkugira inama ugasiba rero And make sure you don't miss. abo se ko ari shantiyo gusa ko ari urugero gusa That's just an example, all of you. mwese nasomye impano I've zanyu read all your spiritual gifts. mwese narazisomye All of you. ngo ntitubakoresha You say we don't give you work. pastor nimudukoresha Pastor, you don't give kuwa us gatanu work. On tuzabakoresha Friday, you have work. abadayimoni baragatoye The demons are abadayimoni baragatoye they are going to suffer indwara this ziragatoye Friday. Diseases are going kubera to ko muri suffer. eglise vivante Because we are in a tugiye Église kuzamura vivante, ibendera we are going to raise kuko the Yesu ari banner muzima that Jesus is Yesu ari alive. muzima That Jesus came back Yesu ni alive. muzima That Jesus is alive. Yesu yarazutse That He's yanesheje resurrected. urupfu He has overcome death. yanesheje indwara He has overcome yanesheje diseases. abadayimoni He has overcome all yanesheje demons. byose All of Yesu them. ni muzima He's kandi alive. noneho ni muzima muri njye And He's alive yamvanye in mu me. Bufaransa ngo nze kukubwira ngo ni muzima He brought me from njyewe me. ntabwo ndatangira kubwiriza I haven't started preaching. ibyo By the nasomye se way. nabivuze I haven't read anything. funga mu kaba rero tutangire kubwiriza Get ready and we start preaching. ati turava hano mwuka byaramwe Will we ever leave this place? oya Yesu ni muzima Jesus is alive. umva nkubwire inshuti zanyu Let me tell you, my mvuga friends. aka konyine dutahe Let me tell you this and we finish. aka konyine dutahe Only this one. aka konyine dutahe Yesu ni muzima Jesus is alive. ngubwo yatangiraga ministeri When he started his ministry avuye mu butayu gusenga from the desert after 40 days of praying, iminsi 40 yo gusenga after 40 days, abimenye neza ko ministeri yitangiye when he knew that his ministry is starting, ndavuga Yesu I mean Jesus. murabyibuka ko yavukiye i Betelehemu Remember, he was born in Bethlehem. agahungira mu Misiri He went to Egypt as a refugee. umwami wari uriho witwaga Herode amaze gupfa When Herod died, ababyeyi bamugarura mu he gihugu came cyabo back to Israel, babitegetswe na marayika told by an angel. marayika aravuga ngo mwe gusubira i Betelehemu nta nubwo wabivuze ngo n'ubwoba bwabateye They were afraid to go back to baravuga ngo nidusubira i Bethlehem. Betelehemu ashobora uyu mwana kuzahirwa They were scared to go back to Bethlehem. ngo bajya gutura i Nazareti They went to live in Nazareth. tubivuze mu buryo bw'ubu ngubu If we can say it like now, tukabigereranya no mu Rwanda we compare it to ni Rwanda. nk'umuntu yakagomye yavukiye nk'ikibungo Someone who was born in Chibungo, noneho wagaruka ukajya gutura i Cyangugu when you come back, you go live in Changugu. diametrellement opposé Opposite direction. byari bitabanye rwose Totally kuko opposite. bavugaga ngo hari aho tugiye Because they were saying, where we are ntabwo going, bazabimenya maybe they won't know us. Yesu akurira muri icyo giturage Jesus grew up in that i village. Nazareti hari mu giturage In Nazareth, it was such a deep ku buryo mu village. mitekerereze Even the y'Abisirayeli thinking of the people, bari babizi neza ko nta cyiza gituruka i they Nazareti knew that nothing good could come out Ntabwo ari Senga uri of kubihimba. Nazareth. I'm not making this up. niko mu butumwa bwa Yohana havuga That's what the Gospel mu of John gice cya says mbere in chapter ubwo 1. babwiraga Nataniyeli When they told ngo Nathaniel, umwe iyo Mose yavuze is he the one that Moses talked about akamuvuga mu bitabo bye in his books? twamubonye We have seen ni him. Yesu w'i Nazareti
Jesus of Nazareth. ngo witwa Natanayeli. And Nathanael replied, sinari mpari ariko nibaza ko ati ugize ngo iki hariya yarati mwamubonye ati mwamubonye none agira ati ninde se ni Yesu w'i Nazareti. said, I've seen Jesus of Nazareth. Jesus kivi Nazareti. Said, what good can come out of Nazareth? Umukiza koko warangiza ukavuga ngo yavuye i Nazareti. You say it's good and you say it's from Nazareti hari Nazareth. ikintu cyiza kivayo. Can anything good come from there? Ejo rero tuzavuga impamvu. Tomorrow we shall talk about I why. Nazareti nta cyiza kivayo. Why there's nothing good from Nazareth. Ndagutumiye rero I invite you, utumvise aha. if you didn't hear the invitation, Impamvu bavuze ngo i Nazareti nta cyiza kibayo. the reason they said that there is nothing good from Nazareth. Unyumve neza rero. Hear well. Yaba ni Nazareti. In Nazareth, Yaba ni Nazareti. at least Nazareth, Yesu amaze gukora umurimo we. Ndavuga agiye gutangira umurimo we. when Jesus was going to start his work, Ku myaka 30 at 30 years of age, ngo arahaguruka he stood up, ngo yimuka i Nazareti. he went to Nazareth, ngo ajya gutura hagati y'urugabano mbega omiriye hagati centre ngo y'imidugudu ibiri yitwaga Zeburuni na Nafutali ngo hari hafi y'inyanja ajya gutura aho ngaho. he went to live in the middle of Naphtali and Zebulun. Kubera iki yagiye gutura aho ngaho? Why? Nagira mbabwire yaba ni Nazareti ugereranije na Zeburuni na Nafutali. At least Nazareth in comparison to Naphtali and Zebulun. Kubera iki rero? Why did he go there? Imyaka 700 yari ishize. 700 years had passed. Imyaka 700 yari ishize. 700 years had passed. Umuhanuzi Yesaya hanuye ngo After the prophecy of prophet Isaiah, mu gihugu cyitwa Zeburuni na Nafutali in saying that between the countries of Naphtali and Zebulun, hagiye kuba ibintu bibi bitangaje there's going to be such bad things going ku on buryo abazaba bahatuye that those who will be living there, ubwabo bazavuga ngo dutuye mu gihugu cy'igicucu cy'Urupfu. where they will feel that they are living in the country of ngo the shadow ndetse of death, n'urupfu rwabwo ruzaba rugendera hejuru y'icyo and the gihugu. death will be overshadowing that Ibi place. bwari ubuhanuzi It was a prophecy. byari bitaraba It hadn't happened ariko yet. Yesaya ngo arebesha amaso y'umwuka But Isaiah saw it in the spirit aravuga ngo mu gihugu cyitwa Zeburuni and said in Zebulun, na Nafutali and Naphtali, umwijima uzahatwikira. utter darkness is going to cover that place. Umwijima It's uzahatwikira going to cover that ku buryo place, abantu bose bazaba such that bahatuye all the people living nta there, n'umwe atavuyemo n'umwe not even one, hatavuyemo n'umwe not even one ntibazatera imbere will ever develop, ntibazabyara ngo baheke will get children. abadayimoni bazabatera. Demons will live there. Igihugu kimeze nk'igitwikiriwe n'urupfu A country that's covered ngo by niko death. bizaba bimeze. That's what it will be like. Unyumve neza. Listen. Arangije ariko aravuga ngo Afterwards he said, nubwo bimeze bityo even if it is like that, nabwire buzakomeza kuba kwaho it uzara will no umunyamubabaro. longer be gloom all the Ati time. kuko umunsi umwe Because one day, izuba ryo gukiranuka the sun of umunsi righteousness, umwe one day, umucyo uzabamurikira the light will come, abari mu gicucu cy'urupfu and those who are in darkness bazamurikirwa n'umucyo will see mwinshi the glorious light. bazavuga ngo ntabwo bikimeze kwa They'll say kundi. it was no longer like that. Umva rero Yesu ubwo yavukaga When Jesus was mu born, gihe cya Yesu in Jesus' time, umusore wese yavukaga every young man who was born, akavukira i Nazareti born in Nazareth, akavukira Zeburuni in Zebulun, akavukira or Nafutali Naphtali, inzozi ze their dreams kwari ukubona kuze would be to grow up yarangiza akimuka and then move from that akajya i place, Yerusalemu. go to Jerusalem. Turi kujyana nahoze soma amateka. I was reading the history. Abatajyaga i Yerusalemu Those who didn't go to Jerusalem bajyaga aho bitaga muri Alexandria. would go to Alexandria. Alexandria ni Alexandria, umujyi uri kuri Mediterane, it's a city on the wari Mediterranean. umujyi w'ubukungu It cyane, was a rich port ni city umujyi w'ubukungu wo muri Egiputa. of Egypt. Abantu bose niho bajyaga, That's where everyone moved. abantu bose niho bajyaga. People migrated. Umusore wese ufite inzozi Anyone who had dreams, nk'uko mubizi uyu munsi, like you know umusore today, wese ufite inzozi everyone who has a dream, atuye nka Buzinga-Njwiri who is living in Uzinganjwiri, cyangwa se Cyabajwa Chabajwa, aho ngaho cyangwa Tunduti iyo ngiyo, Tunguti. umuntu uri iyo ngiyo Those who are in the Inzozi deepest ze village, their dreams nuko basi yajya mu mujyi Kibungo, to come to the city of ugiye mu mujyi Chibungo, Kibungo at least Chibungo. If yifuza not, ko yaza i Kigali. those in Chibungo want to come to Uri Kigali. Kigali nawe Those in rero Kigali, yirirwa they keep yapurayinga applying ngo arebe ko yabona green to card, get a green card, ntaze hazakura itike, to look for, they don't know where they'll get transport n'abajye muri Amerika. to go to the US. Mbega iyo mvuze ngo mvuye mu Bufaransa, When I say I'm from France, arabona njyewe ntameze nk'abandi, mbega ubu ndarenze. Mbega there are some who here from France and they think I'm uzi ko extraordinary. yavuye mu Bufaransa de, He's from France. nizo zari inzozi That was the buri dream. wese. Mbega Everyone. uvuye state
I'm from the nawe US. kandi yaza And when they also agasa come, n'uvuye muri paradizo they come like they are from agasa paradise. n'uvuye muri paradizo. They walk like they are from Inama paradise. yanjye ni imwe, My advice is one. ntuzababaze icyo bakora. Don't ask them what they do there. Nkugiriye inama I advise you, kuko niyo wamukorera toca ntiyabikubwira. even if you torture them, they wouldn't tell you the things they do ariko there. muri Amerika ukora iki? What do you do in the US? Yes, I have job. Yeah. Yes, of course I have job. Yes, I work. Ukora iki? Yes, I have job. Yeah, what kind of job? Niyo wamukorera toca. Even if you torture them, Ibyo aguhaye wimubaza icyo akora. just hear what they tell you. Don't say anything. Turi kujyana neza. Are we together? Nabo rero ngo bimukaga i Nazareti And when they moved from Nazareth, bakajya i Yerusalemu. they go to Jerusalem. Batajya i Yerusalemu Without going to Jerusalem, bakajya aho bitaga Alexandria. they would go to Alexandria. Bajyaga mu migi. In the cities, Umva rero igitangaje kuri Yesu. the wonder of Umva Jesus. igitangaje kuri Yesu. The wonder of Jesus. Imyaka ye 30 igeze. At 30 years of Abo age, bakuranye bagiye i Yerusalemu. when his age mates went to Jerusalem, Abandi bagiye Alexandria. or to Alexandria, Nawe ngo yimuka i Nazareti. he also moved from Ngo ajya Nazareth. gutura Zebuluni na He Nafutali. went to Zebulun and Turi Naphtali. kujyana nshuti yanyu. Are we together? Mu gihe abandi bahungaga umwijima, When they are fleeing darkness, Yesu we yagiye gutura mu he went to mwijima. live in the darkness. Narinje kukubwira ngo I've come to tell you, Yesu nuko ateye. Jesus is like Yesu that. nuko ateye. He's like that. Ntabwo ajya ahungaho umwijima uri. He doesn't flee from Ntabwo darkness. ajya ahungaho ibyaha biri. He doesn't run away Ntabwo ajya ahungaho from agahinda sin. kari. He doesn't run away from Ntabwo sorrow. ahungaho ikimwaro kiri. He doesn't run away from Ntabwo shame. ahungaho uwatawaba. He doesn't run away from Icyo those who nicyo hurt him. cyamuzanye. That's why he came. Yayimutse i Nazareti He left Nazareth ajya guturaho agahinda kaba. and he went in the deepest Ajya darkness guturaho urupfu ruri. where there was death, Ajya guturaho abatawe bari. where those who are displaced lived, Abatakigira ibyiringiro those by'ahazaza. who had no hope. Aho Yesu niho yagiye That's gutura. where Jesus went to Narinje live. kukubwira ngo I've come to tell you. yaravuze ngo hagaze ku rugi He arakomanga. said, I'm on the door Umuntu wese knocking. ukingura urugi If you agakingura open the door, azinjira iwe I will musange. enter and you share Agahinda with kawe me. umaze iminsi ugundiriye. That sorrow that Ndajya you've been mubwire ngo keeping, Yesu arimo arakomanga. Jesus is Mukingurire knocking. kuko we Open. aza guturaho agahinda He kaba. comes to stay in the deepest Aza guturaho darkness. isoni ziri. He comes to live in the deepest Aza shame. guturaho abandi badatinyuka. He comes to those who have been left alone. Kuri nyina His mother and family, ni nko kuvuga ngo turapfushije. to them it was like he was dead. Twari tuzi ko ruzagira icyo utumarira. We thought you'd help this family. Icyo utajya gushaka akazi nka Why don't you go get a job like wagiye others? Yerusalemu Go to ukagerageza. Jerusalem. Jya muri Alexandria ugerageza. Go to Alexandria like Ngo others. ahubwo warimuka. But he Ajya migrated. gutura i Naza. He Aho went to ngaho live Zebuluni na in Nafutali. Zebulun and Naphtali. Nabasezanije ngo kubera iki Zebuluni Why na Zebulun Nafutali and Naphtali? hari hatuye igikombe cy'igicucu cy'Uruphu. Because that was where the valley of Kubera the iki shadow of urupfu death ariho was. rwari rutuye. Why was death there? Ese Yesu yabigenjeje ate ngo What did yirukane Jesus umwijima? do to chase the Wibuka uko darkness? yivugiye mu butumwa bwiza bwa Yohana. Remember what he said in Ibice John 8 8, umurongo wa 12 verse 12. abisubiramo ibice 12 He repeated it in umurongo wa 12, 46 verse 46. yaravuze ngo je suis la lumière du monde. He said, I'm the light of the world. Quiconque qui croit en moi He who believes ne in me, demeurera jamais dans le ténèbre. they will never die in Yaravuze sin. ngo ninjye mucyo w'isi. I am the light of the Ni world. njyewe mucyo w'isi. I am the light of the Umuntu world. wese umurikira Whoever he ntabwo likes, azagenda mu mwijima they'll na never hato, walk in darkness ahubwo again. azaba abonye umucyo w'ubugingo. They'll see the light of Ibyo life. yabivuze bigenze gute? What made him say Yararangije that? kubabarira indaya. He had finished forgiving the Yararangije prostitutes. gukiza indaya. He had Bari restored bafite the amabuye prostitutes. kubwe yari yapfuye. They were going to kill a Amaze prostitute. kumukiza Yesu After saving aravuga her, ngo n'ubundi ni iki he cyanzanye. said, that's why I Yazanywe came. n'abakuyemo inda. Those who have aborted, Yazanywe n'abamwaye. those who are in shame. Hari umukobwa umwe There is a girl, yari yaratinze gushaka. she had delayed to get married. Rimwe rero umupasiteri arigisha. One time pastor preached, Yesu aravuga ngo Yesu ni umugabo w'imfubyi n'abapfakazi. say Jesus is the father to the fatherless and the Aravuga ngo yibagiwe widows. kuvuga n'abagumiwe. He didn't mention the singles. Ubundi Yesu yagombye guha umugabo w'imfubyi n'abapfakazi n'abagumiwe. To her, Jesus should be the father to the fatherless, a husband to the widows, and a husband to those who are single. Uretse ko abakobwa bo bahora bashyuha nabo narumiwe. Kuri 25 usanga yataye umutwe. 25. Except the children of nowadays at 25 years, they are already desperate.
mwahura ukagira ngo ni umukecuru imyaka 70 kandi utangiye kubitekereza cyane no mu maso haratangira. And the more you are distressed over it, the more the wrinkles start coming already. Inama yanjye, my advice, nezererwa muri Yesu. Rejoice yourself in the utangira Lord. kwirakaza abantu baziba kureba kandi burya when you start getting worried and depressed. Abafaransa baravuze ngo faiblesse intérieure sature mutuellement. Ah ouais. Intege nke ziri imbere zikurura binyuze mu bucuti. Iyo umuntu afite imitekerereze mibi mugenzo yakwegerera byumva burya. Iyo uri umuntu ushire kuri umushiha ukagira ngo waragomewe none hindura imitekerereze. Change your thinking because people around you can sense it. Uteza ati narimo ndiga. You instead of studying, ntarabona akazi. I had no job. Yes. Kuwa gatandatu. On Saturday. Urubyiruko. Or the youth. Reka nkubwire. Let me tell you. Nshuti zanjye. My friends. Nshuti zanjye. My friends. Ejo naho tuzahera. Tomorrow we shall start from there. Yesu yimutse Nazareti. Jesus moved from Nazareth ajya gutura i Zebuluni na Nafutali. To go live in Naphtali and Zebulun. Ejo. Tomorrow. Nangubwira ko Nafutali ari wawe. I'm not telling you your home is Naphtali. Zebuluni ni wawe. Oh, Zebulun is your home. Ni muri kagahinda. In the sorrow. Ni muri zapfunwe. In the shame. Ni muri bya bindi byakunaniye. In those things that you can't manage. Hari umugabo umwe wenyine. There is only one man. Hari umugabo umwe wenyine. There is only one person. Wimuka heza. Who can move from the good place to come to the bad place. Agana habi. To go to a bad place like that. Hari ubwo umuntu akora ibyaha. Someone sins. Ukibaza ngo ari kubuyambabarira. I wonder, can he forgive me? Uyambabarira. Can he forgive me? Kubutekereza gutyo gusa. For you to think like that. Uwamukwereka mu maso. I wish you could look at his face. Arasa n'umwenyura n'igitwenge cyuzuye urukundo. Akubwira ngo ibyo byaha biguteye isoni. He says those sins that you are ashamed of. That shame you are putting on. I put it on the cross. I put it on for you. I'm just waiting for you with love. I'm not judging you. It's the devil who accuses. I don't accuse whoever comes to me. I don't even remember their sins. I am compassionate. In that heart of darkness, because of the sins, I have good news. There is someone who doesn't run from darkness. Igikombe cy'Igicucu cy'Urupfu kiba. Where there is the valley of the shadow of death, there is someone who gives you a fresh morning. He loves you, Jesus. Don't go home condemned. Some people come to me. They ask me. Some even write to me. When I was in France, said I saw the message on YouTube. I'm going to try one last time. I'm going to try one last time. She told me all her sins, made a big deal out of it. They were sins. Waited for me to give her a punishment of 3 days of prayer. She was waiting. Send me a sacrifice, an offering, because that's what used to happen. I said, those are sins. But there is someone who doesn't accuse you. Jesus, the Son of God. Because for him, he died because of those sins. I said, what are you talking about, Pastor? Why not like other pastors? That's not what I'm trying to say. I'm not more than others. Ahubwo icyo ushaka kukubwira Yesu ni wamenye uwo ari we kuko nanjye uhamagaye ndi umunyabyaha yababariye niyo mpamvu bukubwira Yesu yuzuye imbabazi yuzuye urukundo ababarira abamusanze aribagirwa Yesu uwo mutima ukubabaje uwo mutima utaguturisha uko kumva utakibasha gusenga hari umugabo umutagucira urubanza yitwa Yesu arakubwira ngo ndeba naragucunguye narakubabariye kera ni njyewe avoka wawe ntabwo ndi umucamanza sindi umushinjacyaha ahagaze imbere y'Imana avuga mu mwanya wawe abaganga bakubwiye ko nta kindi byarangiye The doctor said there's no hope. Nje nakubwira ngo gerageza Yesu. I said try Jesus. Gerageza na Yesu. Try Jesus. Gerageza na Yesu. Try Jesus. Kwa gatanu tuzamugeragereza hanga. On Saturday we shall try. And you have your Yesu nawe ahabwa icyubahiro. And Jesus will be glorified. Imana ibaho umugisha. May God bless muri you. buko tuzahera ejo. Remember where we starting tomorrow? Kubera iki Yesu? Why Jesus moved from Nazareth akajya Zebuluni to Zebulun na Nafutali. And Naphtali. Ese kubera iki Nafutali? Why Naphtali na Zebuluni? And Zebulun? Bahahanuriye imyaka 700. 700 years ngo niho ago. igicucu cy'Urupfu kizatuba. They had prophesied this shadow of death. What What had happened to this place?
Why was it like that? ko hasaga n'ahavumwe. Why was it cursed? Imana ishimwe cyane. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Ndagusabye inshuti yanyu. I pray. Aracyatuye Zeburuni. Yesu He's waiting aracyatuye for Zeburuni. you. Zeburuni wahumvise? Have you heard about Zebulun? Naho igikombe cy'igicucu cy'Urupfu. That's where the shadow of the valley of death is. In your Aho heart. utabwira umuntu. Where you can't tell Aho anyone. utabwira umugabo. Where you can't tell Niyo your wamubwira husband. ntiyabyumva. And even if you told them, they wouldn't Hari igihe bitugora understand. nuko umuntu adusobanukirwa. Sometimes you don't even Hari understand. umugabo umwe wumva ururimi rw'umutima. But there's someone who understands the language of the heart. Yitwa Yesu.